салом бинандаи азиз, хиромон бақозода ҳастам бо хабару гузоришҳои Тоҷикистону ҷаҳон ҳамроҳи шумо. имрӯз 10 декабр аст ва дар оғоз сархати чанде аз мавзӯи барнома. дар рӯзи байналмилалии ҳуқуқи башар фаъолони тоҷик аз хушунат алайҳи занон ҳамчун мушкили хеле сангини аксар хонаводаҳо изҳори нигаронӣ карданд. даъват ба рафъи бекориву таъсиси ҷойҳои корӣ, поин бурдани нархҳо ва беҳбуди равобит бо кишварҳои ҳамсоя. сокинон аз паёми президенти Тоҷикистон боз чиро интизоранд? масъалаи барқ ки имрӯз камтар камбудӣ ҳаст, шояд ислоҳи худаш ёбад. аъзои ҷамъияти маъюбони ноҳияи ҳисор мегӯянд нафақаи моҳонаашон фақат барои харидани якдафъа дору мерасаду бас. имрӯз 10 декабр дар ҳоле ки аҳли олам дар бораи ҳуқуқи башар суҳбат мекунанд, дар Тоҷикистон мавзӯи муҳим хушунати хонаводагӣ аст. кам оилае ҳаст ки дар он духтарон ё занон аз вуҷуди мушкил шикоят накунанд. ҳамкори мо дар Душанбе Шаҳлои Абдулло дар сари як мизи гирдӣ аз ду фаъоли ҷамъиятӣ Нигина Мамаҷонова ва Абдусаттор Мирмуҳаммадзода пурсид ки дар оилаҳои суннатии тоҷикӣ ба духтарон сабру таҳаммулро талқин мекунанд. оё воқеан ҳам ин давои хушунату озор буда метавонад? медонед баъзан сабр сабаб мешавад ки духтарон яъне худро яъне ҳамчунин як беқувват, яъне ки ӯ ягон аз ӯ ҳеҷ чиз вобаста нест, худро ҳамчун қурбонӣ ҳис мекунад, чунки аз хурдии падару модар ба ӯ мегӯяд ки кори зан сабр кардан аст. Сабр кунӣ, аз ғӯра ҳалво мепазаду дигару дигар. лекин бубинед ки барои чӣ ҳамин шумо гуфтед худкушӣ зиёд шуда истодааст, барои чӣ хушунати хонавода зиёд шуда истодааст, чунки баъзан дар ҷое ки зан набояд сабр кунад, ӯ сабр мекунад. ба ҳамаи занҳо ман гуфтанӣ ҳастам ки хоҳарони азизи ман, вақте ки мард дасташро ба шумо як бор боло кард, ӯ ҳатман дуюм бор боло мекунад, сеюм бор ва дигар маротиба. шумо албатта сабр карда метавонед, лекин дар фикр дошта бошед ки як рӯз ҳамин як чӣ гӯям даст боло кардани ӯ мумкин аст дафъаи охирон шавад. гуфтаҳои муаллима дуруст, вале он чизе ки мегӯянд ки мо аз кӯдакӣ бояд ба духтар биомӯзонем ки касе ҳақ надорад ба ту даст бибардорад, ин хато аст. кӯдак бояд бидонад ки аввалан барои ҳар як гуноҳ ҷазо мебинад ва бояд дарк кунад ки ҷазо метавонад ҷазои шадид бошад. бинандагони азиз, шакли пурраи ин суҳбат ба зудӣ дар вебсайти Радиои Озодӣ ва ҳам саҳифаи Озодӣ видео дар YouTube нашр мешавад. онро тамошо кунед ва назари худро ҳатман нависед. департаменти давлатии Амрико як хабарнигори қазоқистониро бо ҷоиза барои мубориза бо коррупсия қадрдонӣ кард. ҷамила Маъричева, муаллифи тарҳи протенҷе, барандаи ҷоизаи мубориза бо коррупсия шуд ки аз ҷониби департаменти давлатии Амрико таъсис шудааст. Маъричева дар қатори намояндагони 11 кишвари дигар ба ин ҷоиза сарфароз шуд. салом, агар хату хабар мехоҳед мо дорем. навиди бомдодӣ, сархати хабарҳо, ахбори Тоҷикистон ва ҷаҳон, гузоришҳо ва таҳлилҳо. чӣ мегузарад ва чаро? донистан фаҳмидан аст. замима ё апи моро бигиред. рӯзи 21 декабр президенти Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон бо паёми солона ба маҷлиси олӣ ва ҳам мардуми кишвар муроҷиат мекунад. дар ин суханронӣ одатан самдигириҳои ҳукумат барои соли оянда зикр мешаванд. имрӯз Алишер Зарифӣ ва Барот Юсуфӣ аз роҳгузарҳо дар Душанбе пурсиданд ки дар ин паём чиро шунидан мехоҳанд. ман мехоҳам ки асосгузори сулҳу ваҳда пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар паёми ояндаашон оид ба имтиёзи занҳо ва инчунин оиди ҳуқуқҳои онҳо баромад кунанд. нарасидани ҷойҳои корие ки мақсад музди меҳнатшон 800 сомон 850 сомон и ба ҳамун талаботи имрӯза ҷавобгӯ нестай. ман умедворам ки роҳҳои ҳаллу фасли ҳам масъалаҳои глобалӣ дар сатҳи ҷаҳонӣ, ҳам ҳаллу фасли масъалаҳои минтақавӣ, ҳам масъалаҳое ки муносибати
تاجیکستان و تاجیکان را با همسایه ها و بیش از همه با دولت افغانستان، دولت قرقیزستان، دولت ازبکستان و یک مجرای منتظم انکشاف من بعد وارد میکنن. انتظارم و اصلا ما امیدی داریم که مردم جای کار یابند، بیشتر با کار چی یابند، تامین شوند و مسئله برق که امروز کم بودی هست شاید اصلاح خودش یابند، روی حل خودش هست. باید نرخ بازار یعنی به تنظیم در آورده شود. یک موشد مورد همین چون ارزانی باشد چینگی امونی یا همش طوریه. بینندگان عزیز، طوری گفتیم پیام پرزیدنت روز 21 دکبر صدا می‌دهد. شما اگر چیزی را در پیام پرزیدنت شنیدن می‌خواهید و یا از نظر شما باید در این پیام صدا بدهد به ما بگویید. مقامات در مکزیک میگویند احتمال دارد شمار قربانیان صدمه وحشتناکی که جان ده‌ها نفر را گرفته است باز هم زیاد شود. گروهی بزرگی از مهاجرانی که از فقر و بدبختی گریخته با آرزوی زندگی بهتر می‌خواستند خود را توسط مکزیک به امریکا برسانند، آرزوی خویش را به خاک بردند. درباره این فاجعه همکارم طاهر سفر گزارش می‌دهد، ولی یادآور می‌شوم که این گزارش صحنه‌های رقت‌آور دارد و می‌تواند برای بعضی از شما ناراحت کننده باشد. در نتیجه یک صدمه وحشتناک در جنوب مکزیک کمش 54 نفر هلاک شدند. یک ماشین که کمتر از 100 مهاجر را می‌برد به گفته مقامات روز پنجشنبه در یک گردش خطرناک چپه شده است. در ویدیو از محل حادثه ماشین چپه شده در کناری راه و مهاجران مجروح زیادی را می‌بینید. زنی هم کودکش در بغل و سر و رو آلوده به خون نشسته است. ده‌ها مهاجرین مجروح را برای معالجه به شفاخانه‌های چیاپاس شهر در مرز گواتمالا بردند. خوشبختانه تمام نهادها مثل صلیب سرخ، آتش نشانها، نجات بخشان بسیار زود عمل کردند. ما امیدواریم کسانی که به شفاخانه های گامز، مازا، سان کریستوبال و دیگر شفاخانه ها بردند شفا می‌یابند. بعضی از آنها که سن و سال گوناگون داشتند گفتند که از گوندوراس هستند. این یکی از بدترین صدمه‌هایی است که به سر آن مهاجران می‌آید که جان خود را در خطر گذاشته می‌خواهند به آمریکا برسند. بسیار از آنهایی که اینجا کشته شدند از فقر و خشونت در آمریکای مرکزی گریخته بودند. مکزیک حالا یکی از راه‌های اصلی رسیدن به مرز آمریکا شده است. بسیاری از مهاجران به قاچاقبران پول می‌دهند که آنها را غیر قانونی و در ماشین‌های باربر و از راه‌های دراز و خطرناک به آمریکا می‌رسانند. زمان شهرک رودنه پریستان و یا بندر رودنه یکی از زهرآلودترین گوشه‌های عالم به شمار می‌رفت. در ابتدای سالهای 2000 استخراج کارکرد سرب در این مؤسسه محلی شهرک خاتمه یافت. اکنون ساکنان در محیط پاکتری به سر میبرند، ولی شماری از مردم محلی شغل دائمی را از دست داده و ماهیداری غیر قانونی روی آوردند. مومین احمدی گزارش می‌دهد. رودنه پریستان و یا بندر رودنه میراث زهرآلود مؤسسه استخراج و کارکرد سرب را پشت سر می کند. فانوس بحری و دو قله این شهرک واقع در 500 کیلومتری شمال ولادیواستوک مرکز شرق دور روسیه در پل ملی روسیه جای داده شده است، ولی عادتاً این منظره در احاطه ابرهای زرد زهرآلود ناعیان می شود. ساکنی رودنه پریستان دمیتری کرایسکی میگوید شرایط کار در این مؤسسه بسته شده وحشتناک بود. همه کارگران وفات کردند. هنگام کار این زهر دهان انسان را شیرین میکرد. ساکنان شوخی آمیز میگفتند که در خون آنها سرب وجود دارد، زیرا هوای سرشار از چنگ سرب را نفس میکشند. زمان یک گروه زیست محیطی ایالات متحده آمریکا این شهرک را در میان 10 مکان زهرآلودترین عالم جای داده بود. سال 2006 کارخانه استخراج و کارکرد سرب بسته شد. حالا این مؤسسه همچون یادآوری از 75 سال پرتاب‌های زهرآلود خدمت می‌کند. در اینجا نه علف میروید و نه بوته به چشم میخورد. این تپه ها هم کاملا خالی بودند. بعد بسته شدن کارخانه نشء و نمای رسانه‌ها شروع شد. تحقیق پژوهشگران محلی در سال 2005 نشان داد که آثار سرب در تن 69% کودکان شهرک مشاهده میشد.
در سال 2012 باشد موجودیت سرب در خون 44% نورسان رودنه پریستان تصدیق شده بود. همین گونه میزان پرتوهای زهرآلود در هوا، خاک و آب محلی پایین شد. ولی اکنون مشکلی بیکاری مردم محلی پیش آمده است. ساکنی رودنه پریستان اندری شپاتک میگوید بسیاری ها کسب نو آموخته در جستجوی شغل به هجرت مجبور شدند. آنهایی که باقی ماندند به صید خرچنگ و ماهیداری غیرقانونی مشغول هستند. صرف نظر از مشکلی هایش رودنه پریستان آهسته آهسته توجه سیاحان را به خود جلب می کند. بعضی ها به اینجا می آیند تا پرتوهای صنعتی این شهرک را با چشم خوب ببینند و از آن عکس بگیرند. سیاحان دیگر برای شناوری زیریابی به رودنه پریستان می آیند که امکان دارد در آینده به منبع مهمی درآمد ساکنان تبدیل یافته امیدواری ها را تقویت بخشد که روز موازنه زیست محیطی منطقه برقرار خواهد شد. وعده حکومت برای 50% یا نیم برابر بالا کردن نفقه معیوبان گروه یکم امیدواری های زیاد ایجاد کرد، ولی امیرشاه غفورов مردی که در حصار زندگی میکند میگوید در مثال او این قرار اجرا نشد. نگاره فضل‌الدین و اسکندر فیروز چون و چراهای این مشکل را سوال کردند. امیرشاه غفورов معیوب گروه یکم است و برای 10 روز طبابت با ارزش 420 سومانی دارو خریده است. یعنی پول یک ماهه نفقه‌اش تنها برای دارو رفته است. منتظر آن است که کی حق نفقه آنها بر اساس فرمان تازه رئیس جمهور بالا برده می شود. با ما آماده نرسیده است. نمیدونم این خیلی ساختار شده است. این حکومت داره این شهری سر چیکار کرده است. اونجا گفتش دیگه ایوان کودکی 20%، معیوب گروه یک 50%، نه که همین چیز نشده است. اینجا سه کس اگنتی حزب اجتماعی مهنت. ما میخوایم که حالا تفکیک کنه. айни мушкилро Саадулло Ахмедов яке аз маълулони дигари ҳамсояи Амиршоҳ Ғафуров ҳам дорад. آمده حاضر رئیس جمعیت خودش خیار جورهاش خط دوگانه هاش گفته جمع خود نابینایان نگاه نمیکند. дар агентии суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақа дар бораи таърихи пардохти ҳаққи нафақаи бештар ба суолҳои мо посух надоданд. ғолибҷон ҷурахонзода як масъули ҷамъияти нобиноёни тоҷикистон мегӯяд чунин шикоятҳо ахиран аз сӯи нобиноён зиёд садо медиҳанд. фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи зиёд кардани нафақа, яъне ки дар ҳаҷми 50% аз ҳамон нафақае ки худшон мегиранд, и барои нобиноёне ё маъюбоне буд ки аз модарзотӣ ҳамин гуна, яъне маъюбишон аз синни кӯдакӣ аст ва онҳо нафақа мегиранд. иҷада баъдан ҳамон мақомотҳое ки вобаста ба ҳамин фаъолият мебаранд ба зиёд кардани нафақаву тартиби ина бо дастурамалҳои худ пешниҳод мекунанд, онҳо тартиби худшона доранд. тибқи омори расмӣ дар тоҷикистон ҳудуди 700 000 нафақахӯр зиндагӣ мекунанд ва аз онҳо беш аз 15 000 маъюбони гурӯҳи якум ҳастанд. маъюбоне ки аксарияташон муҳтоҷи кӯмакҳои иҷтимоӣ ҳастанд, як қишри осебпазири ҷомеа ба ҳисоб мераванд. дар таронаи нави репсарои аз Русия Алишер Моргенштерн овозхон ва блогери тоҷик Абдурозиқ ҳам нақшбозӣ дааст. таронае бо номи Бахона ки ба забони русӣ садо медиҳаду зоҳиран дар Дубай наворбардорӣ шудааст, ба моҷароҳои ахири атрофи кору фаъолияти Моргенштерн дар Русия ва ҳам тарки ватан кардани ӯ ишора мекунад. фаъолияти Моргенштерн дар ватанаш моҷаробарангез ва баҳонае барои ифтитоҳи парвандаҳои ҷиноӣ шуд. дар таронаи ахираш овозхони тоҷик Абдурозиқ дар канори ӯ нақшбозӣ мекунад ва бо ҳамин Абдурозиқ сокини Дубай аст ва баъди хатми ҳамкориҳо бо блогери тоҷик Беҳрӯз Шарифӣ бо ҳунармандони дигари хориҷӣ ҳамкорӣ барпо намуд. ва ахбори бештар аз инро аз сомонаи Озодӣ ва шабакаҳои Фейсбук ва Одноклассники пайдо кунед. Free Europe, Radio Liberty,
Praha.